Danas je 14. veljače, nalazimo se na 4. izvlačenju dobitnika kviza Kaj je kaj. Majda i Elvedin, mahnite mi da vas vidim, vi ste danas ti koji je izvlačio, Elvedin može se malo nasmijat, Bože dragi. Promučke Majda kutiju. Možeš ju odvezat. Jel ide? Dobra kutija, poslušna. Elvedin izmiješaj, izvuci prvog dobitnika. Nigdar, nikada, Ela Rezvanović, 4A. Opet Ela. Pljesak! Dobro, Majde idemo dalje. Idemo sad na više razrede. Drugi A, ništa. Ništa. Treći A, opet ništa. Dobro, makni na stranu. I imamo li sreće? Dejana Matišić, Nigdar, nikada, 5B. Bravo, pljesak ljudi!